Urukiko rushitamira hambuga za Town Council ya Masheruka rwetabirwemo amagombora abiri kandi abebembezi bagambira hanshonga ezo kucumbagiza program ya PDM. Minyeto n'abantu bengi munonga kandi twine minyeto eri kukora abana batsigazi nare mpangare abari kukora kandi abari kwebasa abari kubasa kukwata miliyoni eji kandi bakagikozesa. Umushija yafuna miliyoni no mutabani yafuna miliyoni konkari tugira tutiye cyo kigwire. If it is true banyara abantu batugambira mwahura, if it is true wabahire miliyoni no gwatungire miliyoni 3 mu household em nibiza kuzigaruza. Ahanshonga yemeruka ebiri etaratongere sente erimo rugaza hamwe na Nyabwina abebembezi bashoborire okuba bitwarize okureba ngo nabo batunga sentezi. Bitu RDC ajumirire cyo kuhereze kemwe sente barukwihamwe abantu abarengera haryomwe ekitari kwicerezebwa. Nyabwina and Rugazi, so Nyabwina twagaruka twagigita hari cyabahara mbahi abiri rugire kandi Rugazi twagigita hari Nyabwina Katojo twagigita hari Rugazi. Oshanga omuntu bamuhire mitwaro nshanju endijo bamuhire mitwaro 5 twabagamba the last directive from the president nti buri muntu ashemerire kutunga ki miliyoni. Ahanshonga z'orutindo rwa Nyakambo orukuteganisa abatura okushobora emishoboro yabo abebembeza naho bashikireho kandi hatarwatandikire kukorwa. Tukubasa kukwata uruguto urukugeita districts 3 na ina 5 ukarusharaho abantu bakazoko bakabura ahibaraba ben nashemerwa kureba nkati amani geita dutsiteiremu okuhiga government okuhiga yunura batugakiremu. Omunyishengero Naome Kibajo ayonjire yagira ngo yahereze kushaba abekitongore cya Yunura okukora emyanya rukubi kureba ngo abantu tebateganisibwa okukozesa sente eza PDM. Gashakwa Sheikh Abdulatif.